ассалому алейкум бинандаҳои арҷманд. барномаи иттилоотию таҳлилии набзи зиндагӣ манзури шумост. ин барномае ки дар ҳамкорӣ бо стансияҳои мустақили кишвар таҳия мешавад ва маводҳои онҳо дар барнома ҷойгир карда мешавад. мо имрӯз мехоҳем бо шумо дар бораи соҳаи маориф ва дурнамои он як суҳбате дошта бошем. имрӯз ҳамроҳ бо коршиноси барнома ба ояндаи ин мавзӯъ як назарӣ хоҳем андохт. имрӯз соҳаи маориф чӣ дастоварду мушкилот дорад? сохтмони иншоотҳои соҳаи маориф давоми 30 соли истиқлолият рӯй ба афзоиш овард. оё соҳаи афзалиятнок мушкилоти кадриро эҳсос намекунад? то кадом андоза синфхонаҳои фаннӣ бо таҷҳизоту айёният муҷаҳҳазанд? омодагии мактабҳо барои машғулиятҳои онлайнӣ чӣ гуна аст? ин ва дигар масъалаҳои соҳаи маориф бо коршиноси барнома, мутахассиси шӯъбаи томактабӣ ва миёнаи умумии раёсати маорифи вилояти Суғд Бобозода Мирҷумъа Ҳомид таҳлил мешавад. дар тоҷикистон аз соли 1991 то ба имрӯз 3020 иншооти соҳаи маориф бо зиёда аз 1,300,000 ҷойи нишаст сохта ба истифода дода шудааст. ин нукта аз паёми имсолии президенти кишвар гирифта шудааст. соли гузашта дар кишвар 157 муассисаи таҳсилоти миёнии умумӣ, ибтидоӣ, миёнии касбӣ ва синфхонаҳои иловагӣ барои 63,000 нафар ҷойи нишаст бунёд ва ба истифода дода шуданд. агар ба миёнаҳои солҳои 90 назар андозем ва оғози солҳои 2000, соҳаи маориф пас аз мушкилоти душвори иқтисодӣ дар ҳоли рушд қарор дошт. шумории мактабҳое ки синфхонаҳояшон дар вагон ҷой дода шуда буданд кам набуд. рақамҳои имрӯз нишон медиҳад ки дастгирии маориф ояндаи ҷомеаи соҳибилм аст. ҳамкори мо Амонуллоҳ Бахтиёрзода дар аз телевизиони қурғонтепаи шаҳри Бохтар дар ин маврид як гузорише таҳия карданд. соҳаи маориф дар шаҳри бохтар собиқ қурғонтепа ки дар гузашта яке аз марказҳои даргирии ҷанги шаҳрвандӣ буд, аз ҳар манотиқи дигари кишвар мушкилоти бештар дошт. қисмате аз мактабу кӯдакистонҳои он вайрону валангор гардида, шароити таълиму тарбия дар онҳо бад буд. аммо баъд аз солҳои 2005 ки давраи эҳё ном бурда мешавад, дар ин соҳа то андозаи дигаргуниҳо ба назар расид. солҳои баъди гӯем ҷанги шаҳрвандӣ албатта пояи моддӣ техникии муассисаҳои таълимии маркази вилояти Хатлон дар ҳолати хеле ногувор буд. нарасидани ашёҳои таълимӣ, нарасидани мезу курсӣ, нарасидани синфхонаҳо, таъмири синфхонаҳо дар ҳолати ташвишовар қарор дошт, вале бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллӣ, бо дастгирии раёсати маориф вилояти Хатлон, вазорати маориф, зина ба зина, марҳила ба марҳила муассисаҳои таълимии шаҳри Бохтар рушд карданд, пеш рафтанд, обод шуданд. дар баробари мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии муқаррарӣ, муассисаҳои таълимии типи нав таъсис ёфтанд. онҳо бо имконоти беҳтари донишомӯзии хонандагон, заминаи моддию техникии замонавӣ, бинои хуштарҳу синфхонаҳои фаннии муҷаҳҳаз бо лавозимоти зарурӣ ва асосаш омӯзгорони пуртаҷрибаю кордон рӯи кор омаданд. дастоварди аз ҳама муҳим дар тӯли соҳиби истиқлолии кишвар дар соҳаи маорифи Тоҷикистон ин ислоҳоти соҳа, таъсиси мактабҳои типи нав аз қабили гимназияҳо, литсейҳо ва мактабҳои президентӣ, мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии хусусӣ, боғчаҳои хусусӣ тавассути қабули барномаҳои давлатӣ. ин муассисаҳои таълимӣ имрӯз рушд карда истоданд ва ба дастовардҳои хеле назаррас низ ноил гашта истоданд. имрӯз хонандагони мактабҳои Тоҷикистон берун аз хориҷи кишвар дастрасӣ барои идомаи таҳсил пайдо карданд ки ин ҳам самараи истиқлол аст. ҳоло дар шаҳри Бохтар 21 муассисаи таълимӣ фаъолият дорад ки аз он 6 литсею гимназияҳо мебошанд. тибқи маълумот дар солҳои соҳибистиқлолии мамлакат 3 муассисаи таълимии хусусӣ бунёд ёфтаву айни замон дар 3 тои дигар корҳои сохтмонӣ бо маром ҷараён дорад. имрӯз синфхонаҳои таълимии муассисаҳо бо таҷҳизоту лавозимоти зарурӣ аз ҷумла тахтаи электронӣ, проектор ва асбобҳои таълимии фаннӣ муҷаҳҳаз мебошанд ки аз онҳо омӯзгорону хонандагон дар раванди дарс фаровон истифода мебаранд. натиҷаи чунин шароиту имконоти фароҳам гардида ва заҳмати омӯзгорони пуртаҷрибаву хонандагони болоиқат аст ки онҳо дар озмуну олимпиадаҳои фаннии вилоятию ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ фаъолона иштирок намуда ба дастовардҳои зиёд ноил гардидаанд. дар соли 2020-2021 80 нафар хонандагони синфи 5-11
дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ ширкат варзида сазовори 3 медали тилло, 13 нуқра, 40 адад биринҷӣ, ҷамъ 57 медал гардиданд ки ин теъдод нисбат ба соли гузашта 40 адад зиёд мебошад. хонандагони синфҳои 5-11 муассисаҳои таълимии шаҳри Бохтар дар давраи аввали олимпиадаҳои байналмилалии Алхимед ва ФИСО фаъолона иштирок намуда соҳиби 10 медали тилло, 15 медали нуқра ва 34 медали биринҷӣ гардиданд. дар ин баробар ҳоло ҳам дар соҳаи маорифи шаҳри Бохтар мушкилоту норасоиҳое мавҷуданд ки онҳо ба раванди донишомӯзии хонандагон ва сатҳу сифати таълиму тарбияи насли наврас таъсир мерасонанд. инҳо аз меъёр зиёд будани хонандагон дар синфхонаҳои таълимӣ, бархе аз литсею гимназияҳо, надоштани толори варзишӣ ва маҷлисгоҳҳо аз ҷумла дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ рақамҳои 8, 10, 13 ва то ба ҳол пурра иҷро нагардидани барномаи давлатии компютеркунонии муассисаҳои таълимӣ мебошад. барномаи компютеркунонӣ то соли 2020-21 50%-ро ташкил медиҳад. дар шаҳри Бохтар шумораи умумии компютерҳо 1011 ададро ташкил медиҳад. дар раванди дарс طبق برنامه دولتی عمل نمود تکنولوژی اطلاعاتی کمیونیکاسیونی برای سالهای 2018-2022 باید که بر سر یک کامپیوتر دو خواننده راست بیاد. در روند درس یگان مشکلی نداریم. اصلاحات ساحه معارف در نواحی منطقه باختر ولایت ختلان نیز با وسعت ادامه دارد. اگر 3 سال اخیر را تحلیل کنیم به نظر می رسد که در مکاتب تحصیلات میانه عمومی دهات دهها صنفخانه‌های تعلیمی در واگنخانه‌ها جایگیر بودند. خوشبختانه به مناسبت 30 سالگی استقلالیت دولتی و با ابتکار صاحبکاران و ساکنان در نزد مؤسسه‌های تعلیمی صنفخانه‌های علاوه‌ای ساخته شدند که آن تا اندازه مشکلات نارسایی جای نشست را حل نمود. اما همانا در نواحی اطراف مرکز ولایت از جمله ناحیه‌های وخش، خراسان، عبدالرحمن جامی و چند دیگر مؤسسه‌های تعلیمی موجودند که آنها به تعمیر و از نوسازی نیاز دارند. غیر از این حال و هوای کابینت‌های فنی همانا نگران کننده باقی مانده‌اند. از سال 2010 یک قسم بینای تعلیمی که امروز ما در آنجا قرار داریم پورا ولنگار گردیده، فعالیت تعلیم در اینجا منع کرده شده است. تنها در یک بینای مؤسسه خوانندگان ما امروز همچون لیتسه برای بچگان بالغ فعالیت کرده ایستند که برای خوانندگان مطابقت نمیکنند. در حاضر شرایط صنفخانه‌ها گرچند هم هستند، سیستم کابینتی که امروز ما ضروریت با آن داریم دسترس نیست. اینجا لیتسه برای بچگان بالغ است، باید در اینجا سیستم برهوا، سیستم کابینتی باشد که آزادانه خوانندگان تحصیل کنند. زیاد شدن نفوذ اهالی نیز باعث نارسایی جای نشست به خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی گردیده سالهای اخیر طلبات به صنفخانه‌های علاوه‌ای افزوده ایستاده است. این است که در تطبیق عملی برنامه‌های دولتی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه کوشانیان به بنیاد مکتب‌های نو و زمانوی و بینای صنفخانه‌های علاوه‌ای برتری داده است. سال به سال تعداد اهالی ما زیاد شده ایستاده است. مثلا بگیریم اگر ما امسال 3266 نفر مؤسسه‌های تعلیمی ما را ختم کنند، مثلا یکی ما زیاده از 6000 نفر می آید امسال. یک برابر زیاد می شود و خواه نخواه احتیاج به جای نشست زیاد می شود. این روند در دایره جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان نقشه چاره‌بینی‌های مرتب فعال تهیه گردیده است که پیش از همه برای تأمین جای نشست ساختمان بیناهای علاوه‌ای و صنفخانه‌های علاوه‌ای روانه کرده میشه. از تحلیل و مشاهده‌های ما برمی‌آید که امروزها کارمندان ساحه معارف شهر باختر و نواحی گرد و اطراف آن بهره بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیت و بیدار کردن ذوق دانش آموزی خوانندگان تلاش نموده ایستادند تا اینکه دستپروران آنها خوب و اعلی خوانده با مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی و میانه مخصوص شامل شوند و صاحب کسب و کار خود گردند. امان الله بختیارزاده، منوچهر کمال از تلویزیون قرغان تپه. بیننده های ارجمند، شما برنامه اطلاعاتی تحلیلی نبض زندگی را تماشا کرده ایستادید و امروز در منبر کارشناسی حضور دارند بابازاده میرجمع حامید، متخصص شعبه تا مکتبی و میانه عمومی ریاست معارفی ولایت سوخت حضور دارند. خوش آمدید میگم معلم شما را. سلامت باشید. و من در آغاز گفتم که معارفی دیروز امروز فرق دارد. من راستی از سال 1991 تا به امروز خیلی انشاءات‌های زیادی صاحب معارف بنیاد شدند و شماره زیادی خواننده‌ها با تحصیل فراگیر شدند. برای آنها یک پناهگاهی شد که توانستند آنها که یک علمی مکملی را برای خودشان گرفته باشند. و سوال نخستین من همچنین است که معارف دیروز امروز فرق دارد
و دولت به соҳаи маориф имрӯз таваҷҷӯҳ ва аҳамияти ҷиддӣ медиҳад. шумо ҳамчун маорифчӣ ҳамин дастгириро эҳсос мекунед? албатта бояд пеш аз ҳама қайд намуд ки дар 30 соли истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон соҳаи маорифи кишвар хеле қадамҳои устувор гузошта ба пешрафт, яъне ки мо дар давраи 30 сол сохтмони нави муассисаҳои таълимӣ, сохтмони кӯдакистонҳои замонавӣ ва ҳамчунин омӯзиши забонҳои хориҷӣ аз он ҷумла забони англисӣ ва забони русӣ хуб ба роҳ монда шуда. имрӯз технологияи иттилоотӣ низ омӯзиши он дар сатҳи баланд ба роҳ монда шудааст ки ин нисбати давраи иттиҳоди шӯравӣ хеле бо як қадамҳои устувор соҳаи маорифи кишвар ба пеш рафта истодааст. бале ташаккур. хуб маълум аст ки мана бисёр хуб қайд кардед, имсол мо 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро бо як шукӯҳи шаҳомати хоса ҷашн гирифта истодаем ва маълум аст ки дар баробари дастовардҳо мо ҳамешагӣ аз мушкилӣ низ сухан мекунем. ба андеши шумо мушкилии имрӯзаи маорифи вилоят кадом аст? мо рости гап пеш аз ҳама бояд қайд кунем ки дастовардҳо зиёдтар ҳастанд нисбати мушкилиҳо. он мушкилиҳое ки ҳастанд асосан дар баъзе минтақаҳои кишвар норасоигии баъзе синфхонаҳо ҳастанд ки ин бо маблағгузории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят ва маҳалҳо марҳила ба марҳила бартараф шуда истодааст, ё омода намудани кабинетҳои фаннӣ, ташкил намудани кабинетҳои фаннӣ дар баъзе минтақаҳо гарчанде ба таври бояда шояд ба роҳ монда шуда бошад, дар баъзе минтақаҳо идома дорад ва ман бо боварии комил гуфта метавонам ки мо қисми зиёди ин корҳоро ба анҷом расондем ва минбаъд низ ба анҷом расонда мешавад. бале ташаккур муаллим. ман як идомаи мантиқии чизе ки шумо гуфтед дар мавриди кабинетҳои фаннӣ дар мо мактабҳое ки аз барномаҳои рушди соҳаи маориф қафо мемонанд ба монанди таҷҳизондани ҳамон кабинетҳои фаннӣ ё синфхонаҳои компютери имрӯз гӯем агар ба шумори фоиз гӯем тахмин чанд фоизро ташкил медиҳад? фоизи кам инҷо бояд монда бошад бар он хотир ки ҳама сола аз рӯи нақшае ки вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқ кардааст, қариб ҳар сол 70-80% корҳо ба анҷом расонда шуда истодааст ва дар он минтақаҳое ки дар он муассисаҳои таълимие ки кабинетҳои фаннӣ нестанд, дар онҷо синф кабинетҳо ташкил карда шудааст ки бо қадри имкон хонандагон аз ин синфхонаҳо истифода мебаранд, аз ин синф кабинетҳо. махсусан дар ҳоле ки худи президент дар паёмашон ироа карда гуфтанд ки 20 соли оянда таваҷҷӯҳ ба фанҳои дақиқ ва гӯем ва техникӣ бештар мешавад. дар ин ҳол масалан маориф барои худаш чӣ гуна масъулият мегирад? бале ҳозир ба хотири 20 солагӣ эълон намудани 20 солагӣ омӯзиши фанҳои дақиқ як чизро қайд кардан зарур аст ки мо бештар дар муассисаҳои таълимӣ озмунҳо аз фанҳои дақиқ, озмунҳои фуруғи маърифат ки аз тарафи асосгузори сулҳу ҳайати миллӣ пешвои муаззами миллат ҷаноби оли муҳтарами умумӣ дар ҳамон пешниҳод карда шуд. мо марҳила ба марҳила дар муассисаҳои таълимӣ гузаронда истодем ва дар ҳамин муассисаҳои таълимӣ нисбати фанҳои дақиқ дарсҳои иловагӣ ва дигар роҳҳои воситаҳои омӯзиши чуқури ин фанҳо ба роҳ монда шудааст. бале ташаккур муаллим. хуб маълум аст ки ҳар як дарс бе иштироки муаллим намегузарад. маълум аст ки ҳамаи мо замони назди омӯзгорони худмо илм гирифтему соҳиби хатту илм шудем, савод шудем. имрӯз кадом муаллимон аз кадом ихтисос намерасанд? асосан ҳозир дар ҳудуди вилоят омӯзгорони фанни забони русӣ камтар танқисӣ мекашем аз норасоигӣ аз омӯзгорони забони русӣ ва фанҳои дақиқ ки мо дар вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон бо федератсияи русия дар ҳамкорӣ дар солҳои охир таи чанд соли охир аз федератсияи русӣ омӯзгорони фанни забони русӣ дар он шаҳру ноҳияҳое ки норасоигӣ ҳаст омада фаъолият бурда истоданд ва марҳила ба марҳила аз ҳисоби он донишҷӯёне ки донишгоҳҳои худи ватаниро хат карда истоданд мо ин масъаларо ба танзим дароварда истодем ва дар вақтҳои наздик бояд ин масъалаҳо ҳалли худро ёбад. бале ташаккур. бинанда арҷуманд шумо барномаи иттилоотии таҳлилии набзи зиндагиро тамошо карда истед ва дар минбари суҳбати коршиносии имрӯза ҳузур доранд бобозода мирҷума ҳомид мутахассиси риёсати маорифи вилояти Суғд. хушомадед мегӯям ва мо барномаро идома медиҳем. мушкилоти нарасидани мутахассисон танҳо як мушкилӣ нест. фаъолият доштани мактабҳои хусусӣ ва сохтани шароити корӣ бештари муаллимони ботаҷрибаро аз мактаб ба мактаби дигар мебарад. маълум аст ки маоши ками омӯзгор бори зиндагиашро намекашад.
омӯзгороне ҳастанд ки дар 2-3 муассисаи таълимӣ кор мекунанд то маоши шоистаеро низ ба даст оварда бошанд. муаллимони ҷавон дар мактабҳо чӣ ҳол доранд? Кадом омилҳо онҳоро ба фаъолияти омӯзгории минбаъдаашон ҳавасманд месозад? афзал босолиев аз телевизиони азия як гузорише таҳия кардааст. ҳамроҳ тамошо мекунем. طبق معلومات به حساب میآمد در یک سال اهالی تاجیکستان 200,000 نفر زیاد می شود. از این خاطر هم مسئله تعداد خوانندگان نیز از حساب صنف یکم افزایش می‌یابند. مسئولین میگویند با مقصد تأمین نمودن خوانندگان با مؤسسه‌های تعلیمی چاره‌های ضروری اندیشیده می‌شوند. مثلا دوام 9 ماه سال روان در ولایت 45 انشاءات صاحب معارف با نزدیک 8,000 جای نشست تشکیل گردیده در اکثر مکتب‌ها تحصیل در دو بست به راه مانده شده است. حالا در ولایت سوق 565,000 نفر طالب علمان در 941 مکتب‌ها به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. در عموم اگر گیریم هر سال 15-17 هزار خوانندگان ما سال از سال زیاد شده ایستادند. برای آنها اگر نگاه کنید اگر هزاری یک مکتب گنجایشش باشد و 15-16 مکتبی نو دکار. لیکن از سبب آنکه مکتب ها در بست یکم پر بند میشونه بست دوم به کمتر همین فرقیت داخلی همین بست دوم به جایگیر شده ایستاده است. بغیر از این ساختمان‌های نوی که امروز شده ایستادن همین روند کاهش داده ایستاده ما همین مسئله حل کرده ایستادیم. تامینات با کادرهای بلند اختصاص و جوانان نوآور یکی از مسائل دیگری صاحب معارف محسوب می‌یابد. حالا در ولایت بیش از 40,000 آموزگاران فعالیت می‌کنند. بنا به گفته متصدیان ساحه مسئله نارسایی کادرها در ولایت موجود نیست، اما احتیاج به کادر پیدا می‌شود. مثلا سال گذشته مکتب‌های ولایت به زیاده از 700 نفر آموزگاران نیاز داشت، ولی از جانب دانشگاه‌ها 1100 نفر آموزگاران جوان پس از ختم دانشگاه با راهخط به مؤسسه‌های تعلیمی فرستاده شدند. امروز علاقه 857 نفر به جای کار حاضر شدند که این زیاده از 75% تشکیل می نماید. علاقه ما احتیاج پوشاندیم، لیکن بین روند کار با سمی شرایط‌های عائلوی یا اینکه زندگی یا خلق مجبور میکنند با هر یک مکتب یک تا دو تا کادر یا میرن یا میبیاین، لیکن همش زیر نظارت است. امروز توجه مردم به مکتب‌های تعلیمشان با زبان روسی بیشتر شده است. گیمنازیوم رقم 13 شهر خوجند یگانه مؤسسه دولتی تعلیمش با زبان روسی در مرکز ولایت به شمار می‌رود. از بس که خواهشمندان به این مؤسسه زیادند، خوانندگان طریق امتحان قبول می‌گردند. در مسئله تأمین آموزگاران فنی با زبان‌های روسی باشد، از جانب رهبریت مؤسسه کاربری کرده می‌شوند، زیرا که نارسایی کادرهای جوان در همه مؤسسه‌های تعلیمیشان با زبان روسی در مکتب‌های ولایت مخصوصاً از فن‌های دقیق به نظر می‌رسند. ما امروز شورای متخصصین جوان تأسیس دادیم در مؤسسه و همه روزه آموزگاران پرتجربه ما با متخصصین جوان همه طرف کاربری میکنند تا که آینده بعد به نفع رفتن آموزگاران پرتجربه مؤسسه تعلیمی به آموزگاران نوآور و ایجادکار نمانده باشد. بنابر همین ما کوشش میکنیم که بیشتر به درس‌های آموزگاران جوان وارد شویم، برای آنها سمینارهای گوناگون تشکیل کرده باشیم تا که آنها تجربه، مهارت، ملکه آموخته در آینده آموزگاری صاحب کسب باشد. اگر ما همون معلمی زبان روسیه یافته من صنفی روسی میکشم گویند این راه حل مسئله نیست. باید که همه فن‌های تعلیمی به زبان روسی گذرد تا حتی تربیت جسمانی، تعلیم تکنولوژی اینها هم باید به زبان روسی گذرد. این خیلی افسوس که ما این خیلی کادر نداریم. مشکلات ها هستند با بعضا آموزگاران خودمون که هم زبان میدانند و خودشان گروه‌های تاجیکی مکتب‌های عالی را ختم کردند و متخصص نیستند، ولی متخصص کامل نیستند. امروز آموزش 20 ساله فن‌های دقیق فیروز حاجیف یکی از آموزگاران جوان است که 8 سال تجربه کاری دارد. او به جوانی خود نگاه نکرده علاقه صاحب عنوان اعلاچی معارف و علم جمهوری تاجیکستان، اعلاچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان و چندین سپاسنامه‌ها گردیده است. او میگوید مرا تنها مهر و محبت به این کسب وادار کرد که به مشکل‌های زیاد از جمله اقتصادی نگاه نکرده در این ساحه کار نمایم. از اولهای فعالیت کاریم معاشی که من همان روزها میگرفتم 117 سومانی را در بر میگرفت و امروز خوشبختانه وابسته از فعالیتم، وابسته از مهارتم، وابسته از تجربه‌ام معاش‌ها زیاد شده ایستاده است. در هر یک سالهای خوانش از طرف پیشوای معظم ملت قدر و منزلت آموزگار استاد بلند برداشته می شود. من این مثال هم باشد
аз 1 сентябри соли 2021 маоши кормандони соҳаи маориф рӯз аз рӯз зиёд гардида истодааст. аммо ба мисли қаҳрамони мо фирӯз ҳоҷиев кам нафароне ҳастанд ки муҳаббат ба касбро дар ҷойи аввал гузоранд. бисёре аз омӯзгорон бо сабабҳои гуногун аз ҷумла нокифоя будани маош барои зиндагиашон маҷбуранд ки тарки пеша намуда ба хотири зиндагии беҳтар дар дигар соҳа кор кунанд ва ё ба муҳоҷирати меҳнатӣ раванд. гузориши Афзал Босулиев, Равшан Тоҳиров, Азия. мо суҳбатамонро бо коршиноси барнома бобозода Мирҷума Ҳомид мутахассис риёсати маорифи вилояти Суғд идома медиҳем. он чизе ки дар боло зикраш рафт, ҳолатҳои кӯчмандии муаллимон ба Федератсияи Россия шуморо низ ба ташвиш овардааст. ба андеши шумо кадом тадбирро мо бояд андеша кунем ки воқеан пеши ҳамин гуна ҳолати кӯчмандии омӯзгорон гирифта шавад? пеш аз ҳама бояд як чизро қайд намоем ки дар муассисаҳои таълимии вилояти Суғд кӯчмандии омӯзгорон на он қадар ба назар мерасад. ҳастанд лекин ин як миқдори хеле кам бо сабаби вазъи оилавӣ, бо сабаби норасогии ҳамон маош мумкин ба ҳамин ҳолатҳо баъзе омӯзгорон тарки вазифа ё ки ба муҳоҷирати меҳнатӣ сафар карда истоданд. асосан дар вилояти Суғд муҳоҷирон дар давраи таътили тобистона дар давраи 3 моҳ 4 моҳ рафта фаъолият кор мекунанд ва боз пас омада ба фаъолияти худро идома дода истоданд. яъне ин ҳолат як андоза ташвишовар ҳам нест. на он қадар ба назар мерасад. беле ташаккур. як масъалае ки ман мехоҳам дар ин маврид аз шумо пурсида бошам, дар мавриди мо воқеан давоми 2 соли охир эҳсос карда истодем ки воқеан касе чашмдор набуд дар мавриди пандемияи COVID-19 ки тамоми оламро сайёраи заминро фаро гирифтааст ки ҳудуди зиёд аз 5 миллион нафар одамон аз дасти ин COVID-19 фавт ёфтанд ва Тоҷикистон низ аз гирифторӣ ба ин ковид дар эмин намуд. аммо мо мушоҳида кардем ки дар аксари кишварҳои рӯи олам дар ҳамин марҳила ба дарсҳои онлайнӣ гузаштанд, яъне соҳаи маорифон кишварҳо. дар Тоҷикистон чун як кӯшише буд. масалан ба андеши шумо имрӯз чӣ мушкилӣ дорем ки мо воқеан дарсҳои онлайниро ҳанӯзам масалан хавфи пурра бартараф шудани COVID-19 аз байн нарафтааст. ҳанӯзам мавҷҳои навбатии он дар дигар кишварҳои ҳамсоя рух дода истодааст ва мо низ аз он дар эмин будан метавонем. бинобар ин ҳамеша тадбир андешидан як шарти муҳими эмин мондан аст. мо чӣ гуна тавонем ки воқеан дарсҳои онлайнии мо босифат бошад тавонанд ки масалан хонандаҳо дар ҳамин шароити гӯем фосилавӣ тавонанд ки маълумотро аз омӯзгори худашон гирифта бошанд. инҷо бояд қайд кард ки дар минтақаҳое ки наздик ҳастану шабакаҳои интернетӣ дастрас ҳаст, мо дар ҳама вақту соат омода ҳастем ки тариқи онлайнӣ ба ҳамон муассисаҳои таълимӣ дар тамос шуда дарсҳоро омӯзонем. лекин ҳаст минтақаҳои дурдасти Кӯҳистоне ки онҷо камтар ҳамин масъалаҳо вазнинтар аст, дастрасӣ ба интернет камтар душвортар аст. дар ҳамин чиз камтар мо азият мекашем. набошад пурра мо метавонем ки дар ҳар шароит тариқи онлайнӣ дарсҳоро ба роҳ монем. ба ҳар сурат имрӯз барои гузарондани дарсҳои онлайнӣ шароити имкониятҳои техникӣ дорем дар шаҳрҳо. масалан дар шаҳрҳо албатта ин шароит ҳаст. мо метавонем омӯзгоронро ман дар назар дорам. омӯзгорон низ метавонад ки масалан гӯем дар шароити фосилавӣ барои хонандаҳои худашон гӯем он дарсҳое ки масалан аз рӯи нақшаи таълимишон пешбинӣ шудааст гуфта бошанд. масъалаи омӯзгорон ҳамиро қайд кард ки омӯзгорон низ як муддат аз ин чиз бархурдор шуданд. мо ба марказҳои эҳтиёлотӣ дорем ки онҳо омӯзонданд аллакай омӯзгоро омода ҳастанд ки дарсҳои онлайнро гузаронанд. лекин ба истиснои ҳамон минтақаҳое ки дар онҷо шабакаҳои интернетӣ он қадар хуб пайваст нест. беле ташаккур. ва як саволи ҷанбастии ман шуморо ҳамчун як мутахассиси варзиди ин соҳа солҳои зиёд мешиносам ки воқеан дар ин соҳа хидматҳои шоиста карда истодаед. ман аз шумо пурсидем ки 10 соли ояндаи соҳаи маорифи шумо чӣ гуна дидан мехоҳед ё чӣ гуна тахмин пешбинӣ мекунед? албатта пеш аз ҳама бояд ки маорифи вилояти Суғд ё умуман маорифи ҷумҳурӣ як ҳамқадами давлатҳои пешрафтии дунё бошад. мо бояд дар самти эҳтиёлотӣ, дар самти технологияи муосир, дар самти омӯзиши забонҳо бояд устуворона қадам гузошта мо бояд ҳамқадами замони муосир бошем. ташаккури зиёд барои иштирокатон ва посух ба суолҳои барнома ташаккур мекунам. хуш омадед. саломату сарбаланд бошед.
بیننده های ارجمند برنامه اطلاعاتی و تحلیلی نبض زندگی را ادامه می‌دهیم. در ناحیه وسیع ولایت ختلان 73 مؤسسه تحصیلات عمومی از جمله یک لیسه دولتی، 64 مؤسسه تحصیلات میانه، 5 مؤسسه تحصیلات عمومی اساسی و یک مؤسسه تحصیلات ابتدایی، یک مکتب اینترنتی یتیمان و یک اینترنت خوانندگان لیاقتمند عمل می‌کند. در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی این ناحیه 51016 نفر خوانندگان به تحصیل فرا گرفته شده‌اند. شماره آموزگاران 3274 نفر میباشند. گزارش نوبتی ما از تلویزیون موج آزاد ناحیه واسع است که این موضوع را ادامه می‌دهد. مملکت با بخونو و آموزگاری فن زبان انگلیسی می باشد. او در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 واقع در دهه توگرک ناحیه واسع به شاگردان از این فن درس میگوید. این درس نوبتی او می باشد. مشغولیت با استفاده از واسطه‌های عیانی معمولی استفاده شونده تخته صنفی بور و لته میگذارد. با همین طرز گذراندن مشغولیت ها خوانندگان این فن را می آموزند. ما می‌خواهیم که با صنف‌های جدا شود و با کابینت‌ها بسیارتر شود، کامپیوتر قطعی با بسیارتر با طلبه ها کار کنیم. در این مؤسسه تعلیمی 962 نفر خوانندگان در دو بست به تحصیل فرا گرفته شدند. بنای مکتب دانشانه بود سال 1974 برای 400 جای نشست ساخته شده است. عین زمان با جد و تلاش‌های ماموریت مکتب در 40 صنفخانه مشغولیت‌های درسی بر راه مانده شدند. طبق اطلاع ماموریت ساختمان بنای نوی تعلیمی عبارت از دانشانه در سن حولی مکتب برای 240 جای نشست در یک بست به نقشه گرفته شده است. در مؤسسه ما 162 خواننده است و یا در 41 صنفخانه تقسیم شدند. خب ما کوشش کرده ایستادیم که خواننده را به صنفخانه به جای نشست با تمام شرایطشون مهیا سازیم. کوشش کرده ایستادیم. در این مکتب همراه با مملکت 71 نفر معلمان با فعالیت آموزگاری مشغول میباشند. از این شماره 19 نفر را مردها و 52 نفر را زنها تشکیل میدهند. قدرت الله سلیمانوف جانشین دیرکتور مکتب اوید به کارهای تربیوی میباشد. مردم بیشتر به مهاجرت رفته ایستادند. با بیشتر به کارخانه‌های دیگری دولتی سفربر شده ایستادند. خب از به راغون رفته ایستادند. خب به دیگر مؤسسه‌ای که خب با مبلغ خوبتر دارد شاید گذشته ایستادند. در ناحیه وسیع 73 مؤسسه تحصیلات عمومی از جمله یک لیسه دولتی، 64 مؤسسه تحصیلات میانه، 5 مؤسسه تحصیلات عمومی اساسی و یک مؤسسه تحصیلات ابتدایی، یک مکتب اینترنت یتیمان، یک اینترنت خوانندگان لیاقتمند فعالیت می‌نمایند. در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ناحیه 51016 نفر خوانندگان با تحصیل فرا گرفته شدند. شماره آموزگاران 3274 نفر را تشکیل می‌دهند. بهداشت حالت مؤسسه‌های تعلیمی از مهمترین مسائل ساحه معارف محسوب یافته خوشبختانه در این راستا در ناحیه وسع عملهای سازنده به سامان رسانیده میشوند. فعلا روند بنیادکاری و سازندگی در سمت ساختمان مکتب‌های نو با مرام ادامه داشته در برابر دولت در این سمت صاحبکاران محلی سهمی ارزنده دارند. مثال این در دهه کوهستان خوجامومین دهات توگرک با دستگیری صاحبکار محلی بنای نوی مکتب برای 200 جای نشست ساخته مورد استفاده داده شد که دهه به این نیاز داشت. همچنین در دهه کوهستان شورک دهاتی به نام خدای رجبوف با دستگیری صاحبکاران اویله قربانزاده ها بنای مکتب زمانوی ساخته شده مورد استفاده قرار داده شد. بنای نوی تعلیمی از 10 صنفخانه عبارت بوده برای فراگیری 220 نفر خوانندگان با تحصیل پیش بینی شده است. بنای نوی تعلیمی همچنین دارای اتاق تکنولوژی اطلاعاتی بوده با کامپیوترها تامین میباشند. دهه 250 نفر خواننده دارد. مکتب سابق سال 1968 ساخته شده است و مکتب نو نیاز دارند. مکتب پورا با مسائل ساختمانی با صفت ساخته شده است و پورایی با تجهیزات و اسباب‌های عیانی مجهز کرده شده است. در دهه گلدره جماعت دهاتی به نام میرعلی محمد علیف بنای مکتب رقم 52 مورد استفاده قرار داده شد. بنای تعلیمی مذکور برای 400 جای نشست در دو بست بنیاد گردیده دارای 10 صنفخانه، اتاق کاری آموزگاران، کتابخانه، بنگاه طبی، بناهای یاریرسان و میدانچه ورزشی عبارت میباشد. ساختمان بنا ماه یونی سال 2018 آغاز گردیده ماه آگوست سال 2019 به اتمام رسید. مبلغ عمومی کارهای ساختمانی و تجهیزات‌ها 3,250,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. در ناحیه وسیع جماعت دهاتی به نام خدای رجبوف در دهه عثمان بیکه نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23 ساختمان بنای نوی تعلیمی در عرفه انجامیابی است. انشاءات مذکور باشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با پیشنهاد مقامات
اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه و جلب صاحبکاران محلی ساخته شده از 10 صنفخانه عبارت می باشد. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23 مؤسسه ما می باشد، قریب که علاقه در حاضر ده 4 صنفخانه نمی رسد. وقتی که اگر این صاحبکاران محترم ما که اگر 10 صنفخانه را به استفاده بدن، علاقه در ما صنفخانه های زیادی باقی میماند که ما برای گشودن کابینت های تعلیمی مهنت، کابینت های فنی و دیگر شرایط ها مهیا کرده می شود. در دوره نقشه چهاربینی های شعبه معارف ناحیه واسه جهتی بازم بهتر برای ماندن آموزش علم های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی، اینچنین توسعه تفکر تکنیکی نسل نوروز، مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی با اشیا و واسطه های ضروری تامین می‌گردند. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 31 صادق شریفوف اکنون مشغولیت های فنی فیزیک را در چنین صنفخانه مخصوص گردانیده شده میگذراند. او میگوید که در این شرایط مشغولیت های تعلیم فنی فیزیک شوق‌آور و برای خوانندگان جالب و فهمو میگذارند. با واسطه همین کابینت فنی ما توجه خوانندگان را به علم های ریاضی علاوه به علم فیزیک زیادتر و پرتر جلب می‌نماید. نویگری ها در تعلیم فنهای دقیق در دیگر مؤسسه های تعلیمی ناحیه نیز جاری گشته ایستادند. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 جماعت دهات به نام خدایا رجبوف صنفخانه فن متماتیک با دستگیری صاحبکاران از تعمیر جاری برآورده شده با واسطه های عیانی تامین کرده شدند. رخشانه نبات و معلم جوان است. با وجود آنکه متماتیک را فن دشوار گویند، با تشکیل و برگزاری محفل های فنی رخشانه توانسته است که در دل شاگردان نسبت به این فن ذوق آنها را بدار نماید. پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی سال 2020 و 2040 را سال رشد فنهای دقیق ریاضی طبیعی اعلام کرد. این همه ما آموزگاران را و آن وادار می‌سازد که باز هم پرتر و جالبتر درس‌های خود را با خوانندگان فهمانیم، چون که هر یک خواننده باید که دایره به این فن معلومات داشته باشد. جمعیت امروزه ما را به پیشرفت این فنها تصور کردن غیر امکان است. من به همین فن ریاضی از خود شوق رغبت داشتم. میخواهم که همین مهر همین فن را در دل هر یک خواننده بیدار کنم. طبق اطلاع رهبریت شعبه معارف بخشیده به 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم معارف در همه مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه نوگانی‌ها داخل کرده می‌شوند. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 مملکت بابوخانова از چنین نوگانی‌ها در ساحه معارف خبر دارد. امید دارد که با ساخته شدن بنای نوی تعلیمی در مکتب آنها شرایط‌های تعلیم در صنفخانه‌ها باز هم بهتر برآورده مانده شده صفت تحصیلات خوب می‌گردد. بیننده‌های ارجمند، معارف ساحه مهم است. این مسئله به مثل آب روشن میباشد. دولتی که ساحه معارف را دستگیری میکند آینده نیک دارد. امروز رشد این ساحه در محور برنامه‌های دولتی قرار دارد. ما دیده ایستادیم که تنها سال گذشته 2020 در کشور 157 مؤسسه تحصیلاتی عمومی برای خوانندگان بنیاد گردید. در شرایط پاندمی این شرایط بسیار دشوار اما در تاجیکستان مکتب بنیاد شد و زیاده از 63,000 نفر خواننده را با کرسی نشست تعلیمی تامین نمود. خود قضاوت کنید که امروز توجه دولت به این ساحه آینده‌دار چگونه است و واقعا اگر همین گونه سرعت گیرد ما میتوانیم در آینده نزدیک واقعا یک ساحه معارف پر اقتداری را به دست گرفته باشیم. این برنامه اطلاعاتی تحلیلی نبض زندگی است. خیر خان آباد و سربلند و کامیاب باشید. موضوع نوبتی برنامه نبض زندگی مسئله زمستانگذرانی امسال است. آمادگی به این فصل سال در کدام سطح است؟ آیا ساحه‌های مهم و اولین درجه تیاری را برای فصل سرما مکمل کردن؟ مواد آذوقه، سیستم گرم‌دهی و دیگر ذخیره‌ها کفایتی می‌کند؟ این و دیگر معماهای زمستانگذرانی در برنامه آینده مطرح خواهد شد.